Kithia murithiria umwega wa Meru TV na kukinga kugwata ugeni o kairi mubangone jwa ngambanio na kinyangurano ni onto afto gambani to mongogurane na ngakwira na wanama ukomba kuthuro kitharimo ukomba kuthuro kithoma mantu jama ingomba kuthuro ritini marito jako ni mitwa Gloria Kome na nkuruki ni Mbonoki na ninge turienda tomba kuthuro tugia kanja chietu musingine jwa Yesu Kristo no to bishop indiranja ya kwa musingine jwa Yesu Kristo nirio ikaraga bwega nirio ituikaga strong na nirio itumba kwithira ekineinwa nigintu kiro kana gitune kurukinga kurikania womba kuthurwa kiaraniria na baotu otugo kwariria jojo mantu jangambanio na ngurano womba kuthurwa kiarania na baotu kurukira Facebook Meru TV Kenya Twitter @Meru TV Kenya kana okoma ninge kwithira ugitwandikira message namba yetu niyo iji 0720 4136699 iyo niyo komba kuthurwa gitumira nikenda ningi tukomba kuthurwa tukiarania na kinya kuthurwa telekite our fan page please Meru TV Kenya ndio like nikenda ningi komba kuthurwa gituthingatira magita na jange ndarekeje ukambitikire komba kuthurwa ngigwata bishop ugeni wathithia bwega muno nikenda ningi bishop nagwe ukomba kuthurwa gitwa ethabu uchiangurano na ngambania karibu sana bishop. Asante sana Gloria. Yes. Kiketha cia mutegeri wa Meru TV arakuothe utegerete ndene ndiguru yetu ya Kenya na utumera minzi cionthira ukumba kutuona kaitena ka twina Gloria itutharimi. Amen kabisa. Na indharimi. Marito yakwa mbita wa Bishop Peter Imuru wa kanisa Global Abundant Church ithara mwana walare na kuntu kunge kunthe kora mwathani ethera akienda kutumba mutumikira. Tukwena rwa Gloria itukwenda turetere antu sawandi. Sawandi yetawata. Kiewa. Tukureterete kiewa. Kio Gloria kora kiangambanio na murano. Concept ni marriage. Kukyo tukwenda kunenkera. Cruden. Secret. Dhahabu. Yeni siri ikaija dhahabu. Dhahabu ikaija siri no. Siri ikaija dhahabu. Siri ikaija dhahabu. Yes. Dhahabu na goro. What we are about to tell you today is very valuable. Very precious. Kento kya goro. Awure TV na yaku. Karabwega. Nikenda tu akurethera omuntu areta irio delicious akarea. Wetho na kaita yukia karamu na karatasi. Kenda yukia dhahabu igi. Ukanenkera ongero uyu. And we are giving you freely. Tomorrow remember to give another person freely. Freely. Those freely you are given. Freely you give. Na rwa tukwenda kuteria. We mutegeri ututegerete na tutwe studio twakuretera mantu jau jonde nikenda na ukombo tethuka no tethie kinya bobangi bakira nyume ku nonto Gloria mantu yaya miurano ngorano kintu kiambiriru Mulungu wengwa meaning kina value kina tumi na lazima okono ntu Mulungu arambiriria kabwithera buruntu buraendete Mulungu wengwa no wendere muntu mbere ethera na muntu mwekuru na mwekuru ethera na mukuru tikabugwe yirire nwe wabangire na arathithia gu na mwekuru mbere Mulungu ayanire aranda no waye na plan na munenkera iva athithia urathithiria aramunenkera kwao ontu bono ontu bwagoro na nuntu kwendekana na rera muntu amisite this thing utoro guthira mu complete according to me according to many and according to me kinya wo okay na according to God no to Mulungu re with accomplishment ida ere muntu to murume amugwithia muntu muka kenda bomba kuwiranirwa no torania na kuingia kunjire kujuria nthi mwera Mulungu akwithirie neu ya kubwithia muntu muka umethe kinto muntu to murume kenda bomba kuona bangi babaingi tabo no kwada into bibi tiomba gwetabo bweya kukari tutikumia siri na ate umpa kukinya kebu na ate umpa utura kirundu buria
People are missing. Antu bo turaendera turaendera method. Bangi mukuru mwe twetonya mukuru mwe atwa kibindi aturinguria ari mutano okwa aokara miaka nande akunga 45 atimuka nonkumuria thire kagite atita ruji ne ara tap na ruji rutaigwa na ne akabata garugi agateimanira ukayukio mwe kwa kia dewote kumba kwita uyukio mwe ondetera nani ndasia manto yetate jathira ayukazi as simple start but let me tell you botera isi wo na boteomi ende antu basisi siri ya kuomba kuendelea mwanga kuona na kinya yotura ende bishop je kare kagita bori rais kagita ndona nyaka bori rais ni untu jajojo kwa ambira agurero etite otaruji etite otaruji jojo mukroeja amujukia eta na tana kairi u atare yuyu me ari atare yo mukuro atare yuyu yarindaka yes yarindaka nande timanira na jojo kwa eri wari mwari etite otaruji na bubu adirira amujukiria na adiria nande okay akodima those days na tukui bibi utumaira wetaniria marriage murungu ari organizer ne wemba one man as one husband amen one husband as one wife okay gutega mistake ya karika nonto kwa ntato inyingi mistake ke ya kirombere wacho bairi wabaira atukana mistake nyingi usindoronge kwa nto wadatu mwanga muntu aleta mwanga kinya banana kabanana kana bawiche kinya wontegerete no bamye bangana kinyo weitho enabo kana bawe nabo kana oraigwa kwibo teta sawa icho ciareta but now the kind of marriage ira tukugira kana ira tukwenda ni ira biblical na ira muntu tu encourage etherereo ira biblia iwetikiria ekwa muntu ethena ana mukao omwe na mukao omwe ethena ntomurume omwe onto bukenda bukarana bwa sustainable na bumba kuendelea mwanka muthia to mwanka tumenye series ya no mweka tumenye series ya thahabu bishop no mweka tumenye we tayari nyo dando tubuite sadaka katubuire freely we are given and now freely we are giving out and freely we expect you give out yes go proceed to aguro we tayari tingari game pena TV ne bore ya mbere kintu kya mbere kira antu abenga mpanione na kinya barabara atonya babati kumenya kimwe kya hatari sana ni ati wa mtu wendoro kwenda kugura kana ukugura utute na weakness weakness they are automatic utumba with their 100% perfect na kinyanda mna hii ibare na problems wono tomadina ya tonyere okay na bache da playing game ne wo weakness ile okay mwaruro kwenda kugura kana kimwe kuro urite uka expect 100% menya kwina weakness na mantu other weakness akathithiora utekwirira ewe ite ko garanti bwathukane athithie na bukare no weakness iku no kumenya weakness kinyawe kumenya weakness no mtu ethore na weakness kinye gwikira nguvu tebui weakness weakness ya kwaria yani ikira akaria no werere kira akamwera kiatho ne ugo ugitauga kira no ntwaria poison thinegera na nde no withire uka mwari no muthongi etabwega na thomi ende ake yokuduira ugale ugetana tiroma wamwingira bu kagura rugo ugale ake yau yangi yonde yori yabugi ukethe yabugi utumba kufumilia that weakness kana bomba kumethiria
Lakini Bishop otukera yo weakness yo ya kuruga. Woni mbigitwe mono Bameru. Daga chetu cha Meru. Chuga ga woni mwari nkimugura no mwekedre ni mwari ukumba kuruga no kuma kuruga boy ko ndugera boyga. Yini ba consider that thing mono. Uno kwethe unda mu advise re akombora chef. Chef. Agurane alabo ure chef. Angwira Bishop. Wo muruaira. Isa sema Bishop. Are gurana acho chef u and finally akura chef u mwekuru ane. No tukio ikiende da mono. Na ndere. Bea tukua weakness ilio. No toka kwale kinya mwambiririo. Kinya Bible yongwa. Itaretere qualification you are and am. No toka kwithirio akomba A B C D. Ndikwa korore monivi. No kuona kinya ewa dira aikogurwa agutari smart no yes muntu kwa rinjoka ore musea umaro ore agiya muntu naye na eri rinjoka watari smart lakini ibadho kanire lakini Bishop ratu batari kubera bagachoa chef kidire nkima ina thina mukuru na wene ije kuthonga ri atithonge utirwa akamenyire muri gari sindio karomenye okay utuwagara uketha nugala aketha umegurua aidha bukariana bukaria kabo gachume bukarua kana wibwera gurue na mureo acio tingi by the Bishop oturera ringi ukenda mtu kinyagita atia wethera no ambirie kwa ndima ya that walking style inyego kyu kinyogore na gwitaja nyota akieno bao yes na boka kiona na waeta ona no ukuthithio nyonto no mwendete komwe wa mwende ni amatho yawe amen kinyangimi wa kurua na weakness yo menyanirie nacio kutukichiwa shu ukatukua for example weakness ni nyingi weakness ni nyingi katukua every person that you marry as a weakness mtu naburi kumenya don't go looking for perfection nyonto temiona etioneka kutumbekana 100% kutumbekana anonto kutumbekana ogadro ethero na siriu nyora mtu ugathwere ndo karakera biu karakana biu bukaria wega kuma mwambelio kekotse you see wamba kurega mtu kugurana mtu nonto konto bomwe uwageta nongi ajageta ateta ya geta kurura zamanito na makosa atantatu manto ameya yana ake akuilo na bomwe akiku kunkabo akoja haraka akawa umulaika kabisa manto akoya kubwa yes nawo geta uketha anwe na yangi yana ya mathuku yara yani weakness inya na ni mwera atumira kwitate butigana so it is my advice even a secret imwe ya manto ya family at everyone has a what as a weakness ko mureithiria wa Meru TV in other ones Bishop Ariugateri ugata muntu ni untu bokuria rais ka weakness kawe kamwe kana twire weakness kinya ngoina chio by the way Bishop kinya we na ena weakness na matari nyawe kuona na weakness bamoni rebe na weakness screaming bangi na chichi very silent kuna weakness ira screaming inde chikiri chanda no weakness ko ugata muntu ni utuba weakness fulani screaming kiri ikiri ndendile ile ikiri ko nyaka wa screaming iri kuonekana no ndo itembi ondi biuo ibwa sauti uo ibwa tere isaidi yao lakini ile ikiri eune hatari itisokairwa iringe kethiragia okay another secret golden secret engi antu bati kumenya na I beg to be corrected kana kinya kupingwa tisa sawa everyone you marry as a dark history au ntoko pinga Bishop ugora mpinga onto pinga sasa to mpinga ngilore imbio mpingira wontegerete yes biko pingiro ote muntu ote nandak history part of it maisha muntu arakinye miaka 18 muntu arendelea mwanga kinyana ndi na kurombo sore na ikuranirwe buke okarante kwaria kikotse thuba mwe baithila na imbwa kikose
bro wana bote necessary bokale lakini onto wa necessary alieni some things ite necessary umeto kwa wile mwenda teanga ndakora ndugenera angakwero kinyanda arte bekoranda you see ko into bimote yanga but kankuwa every person that you intend or you are married aina dark history ya naumite agenda ukutalera kwiyo so ukarega mtu nondo kwa history yawe era dark ndomba kwa tere muntu ona kwa ka thongi yawo ukari na ndu agwira nukumenya kwetu nyompete mwari kutrara mami kutwarara ngereri nyompete mwari ne tando tikeda kiku to mama era masoro ndi o mama era masoro nyom orara nyompete mwari atuko meria daga akanjirio kono mama masoro ikuo aikuona ikuori nande of course kumamela masoro na kulia nyumba ya mwana ite dark history na ndoke mtu akimama tanda kia 6x6 nyomba tare akanie tande nenda kuoria akaoria enda wikira muthutira akainya stima nande na no ukwirwa atiri amama ukambe nandi kukambe kumujukia na level unani urura mujukia mbere ukambe kuchinja kabisa. By the way Bishop ukwaria matuja dark history dari kana mwari mumuchore uko agamba gwa nande beto tirine te kwaria mbijina raithiri tikinyewe na gwigwa jaja mwarire bakiaragiare era muthakatiri oni ndanyunya bangi ni ndanyunya nchobi wo akona mutoyo watuki bangi akwere mwari ambere une obathiraniria muthaka ambiririe guchinja tu no menye naite kakunyo bangi but she's born again kamura dark history sidio amura dark history she is very much born again mwanka ambere atekarwera muntu ngikaire kedara akunda nchobi kana bangi no ntore utebi ukoreta no aigwa no nyabangi kono ntore mwa uringa athimo ukarie mantu sate kwetania aigwa kyangara no ndio debia ya kyangara tarasia no ndio hiyo kamia kwa nangara taragia no ndio kubitu byangara tana no debio ni urawa amwira dark history yawe anjira kulinga so my friend what I've come to tell you this ungrounded secret ote muntu ote dark history osaka okubwa ubwenwe nginyauru ubwenwe nyomba yeku mwekuru ubwenwe ana bathatu akeyo kwira miaka 5 mbere bumenyana mwanga bukinya kugurana ombositoka kositoka usitoka ukairika unasirai kwa hivyo dark history uteyo na tutembesha our relationship kana our marriage kire history reke lugite twanjira ile uturi going to the future don't umbaguria maisha maya lakini Bishop Riuri kankurie oria what can you advise the young people, especially them that are quoting any dekoria tire omba kone kwa baraba go quote kana ba kugambanya advice iriko nonto for example no wire mtu no wire mtu your dark history ada yako na habari kinya drona rabangite kugura aga change story kabisa no utakuwa yo ugire mantu jaragana na ango washwe mwari watera mtungi kedara akunda nuntu nakumenye kikyo kibengata ko akaida dark history yawe na ndinga kuria what can you advise us the people who are in courtship kana baraba kugamare ka baraba mbite kudura bagitonya ke marriage already oba advice ate that is why Gloria to kwera ndaba to bera any including secret era to ba kenda bo menya kwitha bana good relationship and good marriage and in case they are told okay ya mtu akwira mandu ya historia yawe itibuli kuduke mubango yawe tana mbere ato kwathagendo te kari ture thine uri okimenya expect mundu kuona thongi mundu kuona boy kundana thai kuya thoki kinya kwa kuya thoki kuambiriria ni kwambiriria
bore ruya nara nyuma kenda bomba wetambe and device yengi during courtship muntu ateambireja na bire ithuku ke courtship muntu ateambia mora no kumenya woni wanjiria kuita manto negative yabo gomba jiria na negative ake nkaringanje gongo shoko it is true mpa visions yaku na burambonete tuendelee lakini mbaya nkakuona I'm not an angel nkakwira wantu together na imwe nkakwira ria ndona tukamata na mzuri riu kinya nkikwira ukugwathira mbere ikomenya ojo atumba kumara kairi na kinya wari ndithia mbere atigana na wabu uthu nkiogwira cia koria na amura kwa utithi that is nothing kwa tukibukinyete ita ria kanzo yani what you have now and what it is already ibukansi te burabungi gitu ambiria nicio no kumenya oni no ntombo nao ko imbenda you see that history you see but the bishop kwena clipping kidonete mware pastor arombete etaki mware I think he was not a pastor but a brother in church. Na yeye wanete mwari no mudhongi kabisa. Aweta. Ambirie kwera mwari ra murungoga. Murungoga. Murungoga no akagura. Murungo amwarire. Amwaririti. Mwari amuritu. Oni ungure. Pathaka mwira oni ogunkugure. Amora owokamenya my past. Otendenya gutuika associated with me. No, amwirari utithina. Amwirari gutithina. Kwenda tu. Ndimururu. Mwarire. Amwira boshos chondiri athithiti. Ai kinya ko mwarire ari HIV positive. Muthakana ari akumara. Aminjorerio eri na muthakana etere. Uwa kwira story. Yes. Uwa gwaja sturu etere kabisa na akimo in fact clip it was very funny akimura that past year where we na mundu with to that bad past that's why I'm gastuka ne unonto why I'm advising kuatiri don't start telling your dark history part of your life otherwise kato kuambiriria na kinya dark history ra tika na umuhimu no bila bina bata ne bila tukujenga na no tukwa na hawa kinya ndirombenda ithira osirite kinya ntatu chonde kathira mwari wothe uroko kendana no kinyoteri no buri kwethe we konkulunda beyond no thugani atwendana na arua orothe ana kwithite abuson orothe ana ari na mwana orothe na murimo na noeri ende wenu uthira wesira ntatu chothe lakini murimo kanisa na seria ndio tutekeria kwa badili ya tuiratiri mbere yo watane dia harusi kana na tubera mbere kinya kuendelea deep into courtship onto pura number 1 kabo ba one faith bono to kuendelea etenande bonde tera karatasi Bishop Nkwere only I have a friend ever HIV positive bona rire na ntomurume omwe Luije amwera damurire ukamika show kwera ntu yo HIV positive mtorogo kwenda no to the husband pastor na deno kumenya mware she's a young lady na tona I think kitu dato na tona na 4 children Luije ra ntomurume ore omenye ndi HIV positive Tomurume amwera gotina thina ke iwindi amorio negative amwera and let me tell you yes they are together bare amunyo inyabukenda tubareta jojo they are together bamwa because of that love etenge to kai dad ne muri mojore no bona bishop nyo tuiberanite kungo da mutegeri amenya na atiri to every person aina dark history osaba kinyo kona kuna aina perfections lakini wakati wanaleta na family nubu ya kinya baba irutere na baba komenya ntu bara no bari na dark history ibari nambi dark history kinya pastora wona athongi etuka kwa garante mbise yake yako nenkanirwa TV ya chokerwa
nara mwambiririo ikerwa na nditu eu butentaga butendikira lakini akuru abonia umya butionwa yes kwa ndak history ni mtu na menya kinyawa nanu kwana gloria umya na ndak history kwa tigana nyo when with the way forward that's a important secret that should be known by families kenda bata concentrate kire yo bomba kudhukia families yo ngwere every family that you see they have their own challenges or family in a challenge chiayo siayo na sia family area challenge tisho sieye ingi itemwanene otore ukotishipi ina challenges mwanya bara bakugurana bana challenge mwanya no ntombuo mwe Meru onge Mombasa challenge cia muntu ro kuria Meru no nge Mombasa bakigurana ti umwe no ro mwo kuria akoromo no nge mugutano challenge itethaniria uro kugurwa ni muchungu na wokoro mu Meru kwa mu Meru challenge cienu itethaniria ntegwa gotegwa you can the challenge itethaniria muthakoro kugura mwari professor nwende form 4 liba itethaniria lakini akonde to baurane no bagurane muno okay challenge itimwe are you getting yeah itimu ntomoromoro kugura mwekuru politician nwate no business pana challenge mwaroro kugura ne pastor noro kugura ne business person pana challenge challenge sia of all families they are not the same angu adere kinya wo challenge uwe nacho in your family kwe bange bae nyinge saite sia nekake those challenges can't be the same kote batena challenge kinyoka kuona ndi pastor nani mwekoro kwake the pastor we have challenges tuna challenge cia kwetha twe pastor bairi kutena makosa like una challenge kuora uwe muthaka ukaora mwari mwini star ewe ta oda wa kuna challenge ondo unda uriro muthuku na ndea ta kuina atura ome na ndo kuwa au kinyoge akura no wa business ukira no kuna challenge nyingi kwa hivyo it is a golden secret to kwenda any one of us amenya kuna different challenges kile families challenge kuna changamoto kile families yonde utete challenge ciayo katuwero utete challenge ciambi ciayo ko yeku ti umona yekwa menyera yeku kabana nyo no tole maisha yo yonde bwa no mbe kuthirie mathina yo challenge kaisinda wa nya challenge te challenge changamoto si mbaya kintu ya challenge tu si kwa pale you catch up mwanga usinde kenda omba kulio toro bwa ya no matukati o matukani ontu bwa challenge omba kwitokethera oja yoro ore mbere kana ingine ne nkukio okay challenge ite mashoka wa never run away from a challenge deal with that challenge overcome the challenge deal with it no mesida ukaria bwa okay akuma toka challenge irokethira nara witite ikethe greater than this no gether greater than this now ne ukinya ukigwa mtu akiuka I give up ama I'm almost giving up nyo ndo challenges ya etete ema uende ugutoita gusindwa okay akora ka challenge ya tumo kan give up katua uchindwa no sindi no tebati uchindo muraithirio mwege especially uitikitie Jesu Kristo uitikitie Jesu Kristo ato okay ngora sidienge nyo ndena family kwena thina gloria onto ba success anto ba matokanite na ku succeed in life bakarata ngania ona kwa kwena ngare 5 muchiyomwa aka wankanita kinya 5 weta mbere wotebwa ato juria muntu na ngare ithano iritangu iriku kangwe ke kwithira niri gwitawa let me tell you kwithira ndina ngari thano te kwa ntongi ucira
no mbethe ndi nemwe na oketho na 5 na kwa tukamu wewe the athani lakini winte mya kulia tena ithano ni utubo wangu girie kuita nature of my work okay nature ngwe kwa rimbitie ngari thano ithandatu yeku withiro na ichele kuti ku make sense lakini utongi kunjida alitingoge no withiro na alitingoge 24 baba litango waku biashara yaku kwa nani alitingoge ne bairi bata amricha taniyo unte buruku anayamba ndikekinya ni dhate no ndu intongi saiti toshinda kenda kutuka windi I'm most successful person kan kwa na example but katukua every family as a level of success na tutumba kwenda to succeed in life equals equally yes no your success is not my success oni bimbanda kenda bigwa ndi successful ikwitha kanisa era ntumiragia antu bakwata roteto bakukwitha roteto na kanisa ni kuongeleka antu na ni ukura na ni kukuria mapasta ya ngaibwa every year nda plant another church ndaita pastor aita ku that one is your success kakwende ni owe nawe kwende unarainyu kuri ngoro ikioskine success yanda kuibwa nandi ngutonya ngurura nduka ngwanja kwenda na uruse ndina supermarket ngurura another branch town yingi winte kumekinyo wako inyangambe gukwerezera story ugo kumura kimuru kwa gutethia akwa athiri anga murende nguri ngurombera kana angugo murombera ati tepeta guthithia agathithio kwa kamuregera njara kaurito na Jesu supermarket yake akiona okoroeta ndena winte kumegini bia ndena aya na ndikuona ukewoni yute byakwa na nikankuria kina tabetheke town fulani uketha kwena another church na pastor kuendelea kwa you see you your success ya kuriu unio yakwa noende ungi aene wiki kuri no kwenda matatu aenda kuwena nyingi mono okay so we have different levels of what success you see over family ekaringanisa success yo na family rengi bungwa yani uona kana wana ojo na kwenda kuthoma uga kuthoma na gotu ko unuitira kuchwa mabu kawaithite skuru na nyothe kumenya withomera mbi wambi in fact kio kindigaraia ugote kumenya withoma utuikambi lakini ni untungania na aretere skuru ni achokete ori beta kuthoma to bibange ba kuthoma kabange biwe to account kabange ba kuthoma no bibange ba kuthoma ando bandu ketu ibara choke skuru kukinya ni anchoke skuru na ndio wale nda kwethia success no choka skuru ni choka skuru kangugura mutegeria atiri there are levels of success to every family kuri family yo ukamiurere intobyo kulima no baende semine mantu ya urethi kutuike bo bakuna record de kabisa yungi sionde kwa ndio batakomenya kuri muntu kaendea Mercedes ungo mwendea tractor wabera ona manzi matoka akamatoka kirali teni kwa kuma puru akora nkinyere kirali ta prefer kiragita kau kinywa mo kuma kama Mercedes kwa tetonya atienda akuri akaka mama milli kambi atiko miaka na milioni 15 kirali ta kyomba kwa kija milioni 4 atiko minyingu bi na wara thoko masia kura kintu no tokere so ite mwanene it is very true man of God bange success kura ndo baina mechi kinyele ne rato mtu anamuche mawa Meru na mkutana muche Nairobi kana muche Meru na muche Nairobi uembe senesi yaku sio ndo litara Meru wanande no nyako keta uyata wake ngi Nairobi wanande anto waitonga no mwanka wa muche Nairobi watu wakamusingi Nairobi joka tora marere ni unto tipo karana ya aje yuko so success kaore ya tora marere kwa tukia family kwa sele muche no yuko na wotu ba kwenda goyaku no kuboe kironge nao sa iroge ta success kiwa tu ikafeli na disaster kiwa tu ika disaster oku no ndo uweta ke beyond irete yo no wita na njirere tiri yaku eti yaku that one is not your path ogoda
Ukona ndi success ni itanagia kuringana na every family. Na kuwirwa kwa kuria ndene family mya maisha yoro kakara yo wethe sasa kuringana na uro succeedite into birabyo kwa ndene yo mind yaku na vision yora wote tate ukari ko ugenda kwa ukabira bingi ukapasta ati ukapasta ni untu nukuona pasta utore ambirie kanisa uri mwe akagura ngari akambire kanisa uri mwe ukona ura mantu joja karebo kana umirano mirinya kiu na wagogoka ambiri ukomera au ko witi na we myote itisa ndio na utumbo mpango mpe kirengwira mbetito na ile success kireyo uri yoronga me madhabahune wanjie kwa na ngono cia kamankura utoke kanisa lakini ura weti see, we mtembe yako predict in the evening what will I be having in my account or in my pocket. No tontere awe mwanadamu. Na Murungu ande arenda. Na wara arendera. Ai bishop ori wo yani ke kwa kwa. Juma ra studio ntinogete stand. Ndomba kwenda bantaimete. Bakonengera mja. Ngitukumia bishop wa studio. Na kuringana na ndari rui mwathani thai no mwakanyo ndenda kumbless his life getha basa ngirifite nkanengero no mbithe muntu na mbunguro mwathani ambaririe uwe nkonengera ngari utukuyana studio ukeyana mbunguro ka unengera na ndi kuona bishop na ikyo gitumana ndi wona ningi bangi bagituika tempted ni ontu ndi ugo ukona bishop akonengero ngari bishop akonengero mbasha na tengirijire nawo geto karugora no muria ubona na no uro muria wa muthithire success wewe ri te Murungu awo ke akwithio cietete tango kaigwithirie yau we ngwa wasiete that stand ukainengera ngiri befta we ina wazi kwa mwego Meru TV success chetu itofauti kukengatana na success ya mtore onge antoeja wojiete raro ya downstairs na ubogori na upstairs utagochinengera ngiri 50 ombe kudro kidingata barabara ya ku families chetu china success tofauti success ya family rengitio ya family rengi kumuridirio mwego Meru TV tumbe kudro tukimenya jau na point ingi jire bishop aba kudro agitunengera o mtu ena dark history yawe ena dark history yawe no tubateri kurega mtu ni mtu wa dark history tere bateri kurega mtu ni mtu ena weakness fulani no bateri kinyo kumenya wena dark history kinyo wena weakness kumurithire umwego Meru TV mubango na jwa ngamba ni mwegana tubakodrwa owaterete umutambone tugakorwa ko magaruka ngi ugichonera mantu jangi taraja kwa makudro ajagi ukinyira after ngambani. God bless you. Ritoni okamita glory kome. Nani? Bishop Imoro. Yes. Peter Imoro. Peter Imoro. Yes. Asante. Tukutane. No bakudro kienda kwarania na Bishop Peter Imoro no bakudro kimuringira thimo yawe. Yeah, kienda kuringa thimo. Yes. No adinge thimo nambe. 0727 440039. Asante. Uno namba ya kwa. Amen. Tisa sawa. Yuti dhalimu. Thank you. Tisa hamu. Tisa manikairi. Amen. Thank you.